Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Kaizer Chiefs kubikwa ukuthi ke ingase i-terminate i-contract yomdlali ke wayo njengamanje ke oyi-new signing kodwa since asayina ke i-Kaizer Chiefs ayimsebenzisi unkanyiso eshinga i-Kaizer Chiefs yamsayina unkanyiso shinga esuka kweqembu lasePortugal i-FC Alverca. Kuthiwa ke kune club enye ke futhi ke ePortugal njengamanje ke singanalo igama layo ekubekwa ukuthi ke iyamfuna lo mdlali engicabanga ukuthi ke isebenzisa khona ukuthi ke iyabona ukuthi ke i-Kaizer Chiefs lo mdlali okungenzeka ayinawo amaplani ngayo, so leyo club ukuthiwa ke iyamfuna lo mdlali. So okulindelekile ukuthi ke i-Kaizer Chiefs i-terminate i-contract yakhe unkanyiso shinga ukuze ke akwazi ukuthi ke akhululeke ukuthi ke ayosayina kulo club leyo emfunayo back to lapha ePortugal. Yona update engiyiphethe ke njengamanje singakulindela ukuthi ke unkanyiso shinga alishiye iqembu le-Kaizer Chiefs emva kokuthi ke i-Kaizer Chiefs izobe isi-terminate i-contract yakhe. Like i-video, subscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona nginiphathele ke ezemidlalo ikakhulukazi ke ama-transfer news kanjalo ke nama-transfer rumors kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke i-video ethiwa sibambe la nisale kahle.